saye mafai ona o Yesu olona nganga Saifua Maria uso mnyama fapiti tuituvao taifa tasimai malo saifua Saifua Maria la shuma fatua
Alô, soifua Miriama.
Bene. Mire lì.
nai tu o le kelope. Ke lope o lawa asa ngafua o tau ia rewa asama tau sa amole ali mai lo soi fua i la sunga fa fenga mai ya sa mai la sunga fa fenga rewa ia mai me so fo lava le soifua fia mai maori ori le asafo sa mai tua ya sa mai o vera mangai ke mai moma ya sa mai
Yeleli.
sa mai loa toi sa mai loa ia Satauro le pole atua mene ai sa mai toi favela mai le tino sa mai sa mai mole ni nei tai a Feau ai nga fatutua tino que riso sa mai mole ni Yo e mai moa mai ma whafonga mai ia sa mai Ele foi le aluatu e whenga wa fia sa mai mole ni o Feau e mai mo mai ai sa ai ai que si va ai mole ni que lo si va mo sensi Ele Yep. Malu lava le on site. Malu foi le whafonga mai. I vivi inga foi po whatunga foi o le ali ia il nei a so Feau. E whapena foi ona a watu foi pesenga whaleanganga. E whapena foi ona totongo a ese ni manatu lelei po ni mawhauwhaunga lelei i le aso Feau. Amene.
o se vai la au tāua fo'i mo tātou uma lava. O whapena fo'i o nā mai moa mai ma whaafongafonga mai nei tai au. Ina ia whapena o na maua o mai tātou le manuia. E whapena o na tātou whaafongafonga i fo'i i vi inga o le atua nei so fo. Amene. Ia. Ai nei tai au tātou wofo i se talo i a matai tātou whasoa po tātou por kalame fo i nei so fo. Ia le atua o mātou tamā. Ia tautonu wa sila fia mai le langi e la wafia o mātou. Whanongolongo i fo i whātunga fo i ma vivi inga o la wafia o mātou tua. Ina ia whai fo i lea ma whamanianga mo i mātou ina ia whapena na mawalunga i pia no vi inga no mātou tua. Talo tamā nei tai au fo, ia lo whatamā malilingi mai, le manuia mai la ofia o lau whaunga mana ia i mātou lau whanau. Mātou whaia fo nei whasoa tamā nei aso fo. O ia ni manuia ma le alofa mai la ofia, tamātou mawatu la ofia no vi inga i whakawau. Ia i whapena na tu mau piano mātou wola whatawaa ina ia mātou mau i piano manuia o na Yesu. Amene ma amene tamā. Ale nei fo i tai au. Ia. E au fo i la vauna watu se atalofa a. Whamaurunga i fōle vi inga o le atua nei aso fō. Ia ele tu ua lava le whatalofa i si o tātou watunu upele o Samoa. Ia i lātou uma fō i o loo mai moa mai fō i ma whafonga mai ia. O te whatalofa atu ia tōtou uma lava le suafa manu mālolo tātou li o Yesu Keriso. Ia o te whatalofa i lau whaingaruenga pa ia le atua. O lo whapena fo i ona lātou. Tau wasuina le ipu vai o le ora i whata whai taulanga i fia. O le neila lo langi. Ia ona o le tala le leia lo tātou li o Yesu Keriso. Ia. Whatalofa le hainga o le whatuatua le tingi o Keriso. Ia. Whatalofa fo i le sunga i le whawhiangainga ia Mike Bretta ma le whalitua ia Sarah. Ia ma le nofoalo. Ia ma le ekalesia i Marewa. Ia vi ia le atua amene. Whatalofa fo i wo fo i ma paanga fo i nei por kalama. Ia o te whatalofa atu fo i le sunga le whawhiangainga ia nanai whiangainga o waiato mafuta mai. O te whatalofa atu fo i nono whalitua la lele a Florence nanai. Ia whatalofa atu. Whaftai mafuta mai, whaftai whatasi mai nei tai ao. Ia. So i whatalofa atu fo i le sunga le whawhiangainga ia Mike Bretta. Ia o te toi whatalofa atu fo i le usopele lava ia Miriama. Whaapiti tu vao. Whaftai mafuta mai. Hi Florence. Ia, au nei fo i au manga. O le te au Satauro. Ia o le tātou au manga fo i nei. O lalo fo i o le whaamalu. O le Global Kingdom TV. Amene. Ia o lo whapena fo i o na whaururu ma taitaina fo i le sunga le whawhiangainga ia Mike Bretta. Amene. Ia. Au nei fo i tai au. Ia o le atatou wofo i le upo le atua e. O le asa fina ngalo o tamā. Wa au mai fo i nei tai au. E ala atu ia te aula na au auma. E whapena fo i ona o whaleo le fina ngalo le atua. Amene. Ina ia tai ala ina i fo i o tātou tangata. E le nei aso. Ina ia whapenao na maua o mai tātou le manuia ma le alofa tūnoa mai le alii. Amene. Ia o lea o te
avatu ai fo i se upu mai le afianga pa ia le atua ia e whapena fo ina whamawalunga i luna vi inga amene ia o mai ana tusi le a Roma o le tusi ala apostolo Paulo le ekalesia i Roma amene Roma ona mata upo sfufa a lona fai upo e vale awa a fai tātou te ola mo le alii pe a fai e oti mo le alii o le nei pe oti tātou o tangata lava o le alii tātou awa a fai tātou te ola mo le alii pe a fai e oti mo le alii o le nei pe oti tātou o tangata lava o le alii tātou amen ole mana ia i ole maulea po le tustusinga ale apostolo o Paulo le ekalesia Roma awa ole whaulu talaina ole mita upu lea aua le whaasala i mea ua tāofi ese ai mai aua le whaasala i mea ua tāofi ese ai ole tala lea ale apostolo na whai le ekalesia i Roma amen awa e tali tonu wa ese manatu o le ekalesia ona ai wa whaalongo mai le apostolo wa ese manatu o le ekalesia le ala e whai mai e le tala le apostolo awal whaasala i nea wa tāofi ese ai o wa lawa manatu isi e tutusa sa uma ia e whapena wa manatu whapena ia le ekalesia le ala whai mai e le apostolo awal tāofi e fua manatu i mea ese Corona winga la awa o manatu isi whapena ai se ale mea i whamaile apostolo awa tau te whamasino ina nei te pa wale mea i whai a tātou i le ekalesia le whema whanawhanai i mea le e mana awai le wawa ese manatu o le ekalesia mea le na tusi mai ai le apostolo fa mai awal faasala i mea wa tāofi ese tangata ia whapena foi la tātou o le ala o au mai le maulea wa le maulea ia le o upu matustusinga le apostolo le ekalesia Roma ai wa o mai la mo tātou le taimi nei i le vai tau nei wa le whai mai a whai tātou te ola mo le li ai a whai tātou te oti e oti foi mo le li o le nei pe oti o tātou lava o tangata o le li amen whai mai le o lo manatu a whai tātou te ola wa le taimi nei le maua e tātou le ola maua le manos mai le li amen e taula ia i tātou, ona tātou whaia ni ngā luenga le lei e whapena na whaamalia e le whinangalo o le atua. O tātou wola i nei lanani. Amen. Pe a whai tātou te ola mo le li, o nana winga. A whai o lai e maua le soifua ma le ola o tātou i le taimi nei. Ia tātou whaia ni ngā luenga le lei e whapena na vi ia ele whinangano le atua. E whaamauanunga ino na vi inga. Ala e ola tātou taimi nei. Wa le tātou maua le malosi, maua le ola. E tātou te ola mo le li. Ai a whai fo i tātou te oti fo i mo le li. Ia whapena na tātou wa fe oti tātou po wa uma fo i le tātou taimi lunga whanga i lele. Ai ua uma na tātou whaia ni ngā luenga le lei e whaamalia ino na whinangalo. E pei fo i o nā lofa mai le atua i le lalolani
na ia awina mai e lona alopele to atasi e maliu ma faile tongi ola ma le taulanga atoa mo i tātou. E whapena foi lana tātou whaia se ngā luenga le mō le atua a o tātou maua le ola ma mānawa. Maua le mānawa. Ia. Le alai whai mai le pe tātou, pe ola pe oti. O tātou lava o whanau. O tātou lava o tangata o le atua. Amen. Nena e tāua i le tātou whai o ngā luenga le manu o tātou maua le ola ma le mālosi mai le atua. Ia tātou whai ani ngā luenga le i ai le atua, ma ia whaamari e ailo na whina ngano. O le mau ale e avatu lava, o le mau e whaamanatu. A wawa whaapea lava o nā alofa mai le atua i le lalolani. Ele i alofa mai tama pe na se to alua pe to tonu tangata na alofa mai le atua i le lalolani. So a tātou Feola lai le taimi nei masoifua. Ia tātou whaia fo i langa luenga le e whaamaria i le whina ngalo le atua. Ia tātou ngā lulue mo le atua. Manu o tātou maua le ola ma le malos. Amen. Pei fo i la ona talai e le apostolo o Paulo le na alu i nu ese. O wa sa whātia ma tinga ina le apostolo le tele o whawhitauri me uma whapena. Ai na iu ina ave o whare pui Roma. Ai tusi mai eia na tusi e karesia. E tusi mai e whamalosi. Tusi mai e toe whamanatu. Lea la ia kea ula vai i loo mawhau. Wa o le apostolo na tō fia mai e le atua e momoli lona whina ngalo i le inu ese. Ia e loa whai mai Paulo ina ua o maua ke riso. Ota mea uma. Tala le apostolo, tala le toa, le loto. Tala o le mausali o le whatuatua i le atua. Amen. Whai maine o le apostolo i le kalatia na e lua, a le lua sifu. Whai mai o Satauro ina whaatasi i ma ua me ke riso. A o le ola, e le o toi ola, a o ke riso wa ola to tonu ya tea. Mai o le ola fo i le o te ola i ne i le tino. O te whaatuatua i le alo o le atua. Na fua ina mai o ia, na fua ina mai wa whai o ia mo usui. Awa o Yesu na sui tūlanga ia tātou. Wa tātou sa tātou woi e tātou lunga o Satauro tūlo wa. Wa awa tātou Yesu ke riso o wha Satauro Yesu ke riso i le eisa na sala. O le tangata mi o tonu au tātou. Ai ona wa fio mai le alo pele o Yesu e mali. Wa le eisa si e a mi o tonu. Na e tau tala i tusi a Roma. Wa nga sala tangata uma. Wa le o ni mamalu le atu. O ai la e tātou mali wa i le alo pele o le atu. Ai ona o tātou o le pale a li o ngā nuenga le atu. E a lofa le atu e le tangata na ia whaia. A whai tātou te ola mo le ali. A whai e oti mo le ali. O le nei, a whai e ola pe oti o tātou lava o tangata o le ali. Le ainga o whātuatua le tino ke riso. O e o mai mua mai ma whaafonga ma nei tai au. Tātou whaia ni ngā ruenga le lei mo le atua. Manu o tātou maua le manuia, ma le malosi, ma le ola mai le ali. Talia Yesu ke riso i whai maari i whaola i o tātou anganga. O le tātou awalanga i le langi ma le ola i whaaba. A mai whetalanga Yesu o au nei o le ala upu moni ma le ola. Le alwa tulava se tase tama pe a le ui atu i a te ia. O le whetalanga manino na a Yesu.
o Iesu o le faitoto'a le langi ma le ola e whawa. E le ese se taimi tātou te manatu natu wai i le atua. Taimi le a manatu nei tātou i mea ia wa te tupu mai le lalo nani. Ia lai to tono le whiunga pa ia le atua. Ona tātou i roa lea e moni le whamaoni le whiunga pa ia le atua. Ai o mea ia tātou te wawa ai atu iai wa te tupu mai le lalo nani. A ia whaea ea pe o tātou ulu le ali. Amene, ia tātou mataala. Wa tātou te le roa le taimi. Ma le tu waso i sau wai le atari o tangata. Ai ia sau le atari o tangata o tātou mataala whaleanganga. O tātou whasua nei tai au. O le upo whana le atua e ta iala i o tātou tangata nei aso. Mai le tusi le apostolo o Paulo i le Ekalesia Roma a whai tātou te ola mo le ali. A whai e oti fo i mo le ali. Pe ola pe oti o tātou lava o tangata o le ali. Taula lo whatuatua. Ia Iesu Keriso malana ngā ruenga ma ea na whai lungo le Satauro. Po o whea ke ana i e nei aso. Tono lo ofisa, tono lo whawhainga ruenga, to tono a inga, taula lo whatuatua. Ia Iesu Keriso malana ngā ruenga ma ea i lungo le Satauro. Tātou sawa wari fo i male atua ne yaso. Tātou wō male atua. Manu te leina ne yaso le alofa o le ali. Tamā wai ule e whaasoa lau whanau. Whaafitai te le lawa tamai lau upu. Whaafitai lo whinangalo tamā wa tatala mai a teaulo o auna. E mawhai eno o tau tala e whaasoa lo whinangalo tamā. Tamā whaafitai. Whaafitai lo wanga le lei. Whaafitai lau whaunga, whaafitai lo whamaoni. Whaafitai le mana o luanganga pa ia o a whio matai to lua ina i mātou. Whaafitai le toto Iesu sau ina i mātou. Whaafitai au angelo a whio mātou la wapi mea umolo mātou iai. Ua manui aini ne aso tamā ona Iesu le mātou ali. Tamā tu mau lava i lau whio lo vi ina i whaarahau. Awa e tatau lava i lau fio le atua lo lava vi inga. Awa tamā o lau fio na whaia mea uma. O le mātou taro le tamā o na Iesu. Amene ma amene tamā. O le tātou whaasoa whana ne tai au. Ai toi whaafitai atu fo'i i le sunga whawhiangainga i a mai preta, whaafitai na nai whiangainga lau sunga whawhiangainga na nai, whaafitai le whaletua la lele a Florence na nai whaatasi mai, ia o te whaafitai fo'i le uso i a Miriama whaapiti, tō wao whaatasi mai nei tai au, ia mai lato o malawa, wale maua atu fo'i o lato swafa, ia o te whaafitai atu. Ia ai o te le ia ese vo i maritato porkalama nei tai au ia. O te whaafitai atu i sunga i whawhiangainga mō lātou whaletua. O te akono mō lātou whaletua. Ia o so pele le alii ma tuangane, o alo ma whanau. Ia, le ngata fo i lea o le o wofo i ma paanga le nei porkalame sa mai moa ma whafonga ma le nei tai au o te whaafitai atu i atu o tō malawa
I le suafa manumalo o Iesu Keriso whaafetai mafuta mai, whaafetai whaatasi mai, whaafetai lo tō walolofa I le alii, ua mafua ai lo tō mafuta mani nei tai au Feau, ia whaamanuia tele le atua ia te o tō, ma o tō ainga, I le suafa manumalo o Iesu Keriso. Amen. Soifua.